Akiama kia ndabarane atongere bakiama kia UDA aja Meru baugite ngaukano na miariere gutambua ati kiama kia UDA nikigaukene Meru bo ni urongo utheri ni araba kuga miarie ije yomba kwithirwe gitambua ni gavana wa Meru araba kuga kinya atonyere kiamene kiu na murango jwa nyuma bakimuria kethira obua ari kiamene kiu akurukire kiribwa kia mababa bakumeshigone bionthe kenda bia Meru baugite kinya ni barekitia kwa obisi aja Meru na Nandi uritingu ibukagira kinya nkuruki mukirimithika na cyo kinya abangania bakiama kia UDA kuma ichio mbunge kenda bia kaunti ya Meru ibawete antu bonde areo gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ogeni kiamene ki nitukulomba bala bonde bala bia mene bingi patonye kile kiama kia UDA kinya netukuweloka mpati ya kiama kia bas bala bejire kile Kenya Kwanza kinya kiama no peu bala bonde bakuiwe gutonya nao kile kiama kia UDA the ruling party netukubera karibuni sana kile recruitment mtu atonye online atonye kiamene giki nikenda gikinya August ethiena potential ya guchua gitikira kionthe akwenda kinya recently turonie gavana wetu wa Meru Madam Kawira Mwangaza agita party and quarter na uga kunjoin kiama kia UDA mwankanande netukuga nieje kiamene of course nonto ni governor na atonyira gitina independent candidate atumba kwithira ari party member lakini ni friend of the party so Mwangaza ije netukumweloka mwale mushore wa kiama kia UDA tukwira governor ari Nairobi gutonya kiamene kia UDA kuti MCA wa UDA wa Meru County ije MPs bataije coordinators bataije na kinya at some point Deputy President wa the Republic of Kenya ne aurirwe ne Njuri Ncheke aurwe ne ajumbe na uga he was not aware so turenda kuga governor etie na murango jwa nyuma na niko tukumwira ni atonye nyomba ya UDA lakini agatonya bedroom ni akale sitting room tere further instructions nonto mwana nyomba aliku nkuruki batianelete ngutu ate kwina mpathuki amene kia UDA Meru I will treat that as rumors nonto ajumbe bonde ba Meru tugwatanirite antu baraba kuya na njira cia miongo bayukuma kia amene kia UDA bakawiba ukumite na tweta kwailia maratasi ni tukona bate a member ibere a Meru uma pareke kurongoa antu baba ukumira kia amene no babo spread rumors yu ikwikirwa kiamene getu batwe both elected members of parliament na MCA elected na kiama kia UDA na coordinators ba Meru barigana ngwataniro ibara na iria na ituchoka iria tukamea twitite njirei ute mantu ya kiama biele bia UDA Meru County obau beyire ibo benda wita na murango nyuma baichethi ba kiama beta baruoro ofisi batongeretu imurongo omwe lakini rira tomenyere itwetire mwanka end office twaranira na end office na toya na guidelines na bato guidelines tio toya batu bonified member twaruoro office ira twero twinio okaitene kauba wete Meru baina werigiro bonene bwa kuritirwa ngwe thirikari ya Kenya Kwanza ira bathurire na weru bonene itwajukirie thirikari na nonto twajukirie thirikari no mwanka matunda jambirie kuonekana mwanka nturene we value mira na mira tutekwenda ya itaratarua itakwa classified na kiri mantu yange bakwenda kumiaka ntakekari tha ibatu itukwenda kuromba tuinyiete kabisa mira eyokwe kabisa na gete yoke nene sana no mwanka arimi ba mira na tongeria betu pala ba mitentere Meru tutongere tu CS yetu mithika bedro beno rumwe na irio mantu za kurugura thoko mira kana wendia bo mira kana market ya mira na ore karija wa na ore ti drugs irio jageta bwega sutiromba members betu ba parliament ajumbe patongeretwe ni mwashimwa Lindekire kagita kauga kinya bilu ya senate yaja in the parliament baomba ku support bilu ile ni yagatethia arimi betu ba mira nkuruki barombete akariba Meru chumerie bonene ithurano ne biao bia mweri yo 8 kiama kia UDA kiraero ofisi ya Meru na ofisi yeje ikambiria kwa function anytime from now na kuma kire ofisi yeje neo manto jonde ja UDA jakethwa jakibangairwa ja Meru region kura chetu cha grassroots cha UDA ikaringwa tariki 10 August
na ndenda kwira Meru bonthe ukewikwa ugwa kana wikwa ukinainwi muntu ukira watite biko antu bekiri itebibi vacant ote mtu ateomba kuria na itukuromba kuma polling centers ki ward na Mwanka constituency na county antu bairitanire nikenda tukaomba kurwamira kiama gitu kia UDA party in Meru County. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.